Mathange a madi o hwala madi a linganaho lithara dza zwigidi zwa 10. Madi ayo o iswa masipala wa Tshwane. Izwi sa nḓila ya u lwa na tshiimo tsho vhifhaho tsha fhaḽa vhuongeloni na Kalafong vhune ha wanala Atteridgeville. Vha masipala uyu vho swikelela thendelano na vha Rand Water ya u vhona uri thimu dzavho dza zwa tekiniki dzi shumisane u langa khwine nḓisedzo ya maḓi vhuponi vhu kwameaho. Vhadzulapo vha vunḓu ḽa Gauteng zwipiḓani zwinzhi zwo fhambananaho zwa vunḓu iḽi vho ṱahisa thaidzo ya ṱhahelelo ya maḓi kha maḓuvha anea. Izwi ndi nga ṅwambo wa ṱhahelelo ya muḓagasi zwo kwama nga nḓila i si yavhuḓi zwiṱitshi zwa u bommba maḓi. The reservoir has been full since the morning. It looks like the situation has normalized, but obviously we're closely monitoring it. In Johannesburg in particular, we had Rahima Musa and Helen Joseph, both of which are fed from a similar line, and they were affected. I think yesterday we had challenges there, but again there, Joburg Water had deployed water tankers to assist to ensure that there's at least services continue. Fhedziha vha Johannesburg Water vari hono vha na vhukhwine vho sedza kushumele kwa mitshini iyo. Izwo ndi nga murahu ha musi muḓagasi wo vhuyedzedzwa tshiṱitshini tsha u bommba maḓi tsha Eikenhof.